Dia pernah ke tunggu lah. Kakak bersalin tak? Ya, dia suruh. Ya, dia kakak bersalin. Kakak lepas salin, nanti saya salin. Kongres. Kakak salin. Akak banyak kongres sebab. Akak. Ada lah. Ini. Okay. Ayun eh. Baby girl ke boy? Oh. Itu tak pasti. Itu tak pasti. Sebab doktor cakap burung saja serupa mengandung. Tapi kita scan lah. Ini apa macam? Baby cermin. Baby cermin. Baby cermin. Akas.